Bok ljudi! Bok ljudi! Ja sam Davor. Ja sam Petra. Mi smo Televizija i vi gledate. U današnjem videu odgovorit ćemo na neke od hate komentara s obzirom da svi šta god rekao, Petra je sad malo zaskrećala, sad će biti komentar. Petra, zvučiš kao da su ti prerezali glasnice s onako, mislim, ovaj video će biti pun bi i bit će sve zablurano, tako da budemo family friendly. Ali, mislim, Petra, smo se dobro nasmijali tražeći vaše komentare kojih nema puno, ali ste bili dovoljno kreativni s obzirom da smo izgledali nakon ovog videa svi gej. I ja sam gej. I to onako hardcore. Krenimo sa vašim komentarima. Uglavnom na morning rutinu Petru i mom koju smo snimali na ljeto, znači summer morning rutinu, neko stavio komentar bez uvrede, ali da li je Davor ono stavio puder, to je bila krema. Ali, nadovezano na to, kremice. Ti isto stavljaš kremu, jesi ti vidio isto Meni se zove tak smiješni ti primitivni ljudi koji onako ne brinu se o sebi ni o svojoj koži. To je higijena, ljudi. I to je higijena, onak ti ljudi se vjerojatno ni ne umiju jutro, čim se umiješ i snimiš video kako se ti umivaš, ti si i namažiš nakon toga kremu jer onako. Znate nije baš lako biti pred kamerama ako ste ružni preko kamerama, onda vrijeđate. Onda će biti kao, ti se bože što si ružan, imaš prištiće i suhu kožu. A ako se namaže krem i slučajno to pa kaže na internet kako ne bi imao u sljedećem videu problematičnu kožu, onda je opet kremice, mislim ono, marš. Komentar na koji sam umro smijeha, molim te, znaš ono kao kako je nije sram u providnoj majci da joj se grudnjak vidi snimat. Petra, jeste ljudi vidjeli u kupaćem? Da. Evo ga, sad ću ja skinuti to grudnjak. Ljudi, ako ste vidjeli u kupaćem i vidjeli ste njezin video sa mora u kupaćem, to je isto kao da je vidite u grudnjaku kroz prozornu majicu. Na mene je to jako smiješno. To kako tipa muškarcima je dozvoljeno da hodaju goli skroz ono. Ja sam u više od pol videa sam bez majice. Da, to je inače dozvoljeno, a nije ni toliko projedna majica, to je onako majica za izlazak i to tipa ljetni izlazak jer ima onako šljokice i svega po sebi. To se vidjelo pod samo ring lightima i ovo. Da, ali i opet, doktori kažu da se mora nositi grudnjak, da ti se cice ne objese i da ti se ne objesi s njima i kičma, nego da budu lijepo fino uspravne gore, znači to je ponovo dio rutine ljudske. A sad da ne nosi, da nije nosila grudnjak, bilo bi fuj, kako možeš ne nosit grudnjak, imati obješene cice ko baka stara, kaj... Ljudi, come on. Imam jedan zanimljiv komentar. Petra ostavila Vodetića jer Gabor ima većeg. Našao sam poruč od Petre i Gabora. Napišite Petra love mikropenis. Petra love mikropenis. Upravo sam se onako sprepigala. A kaj Gabor bi trebao biti ja kao Davor? Valjda. Googlajte sad kada više ljudi actually to googlaju. Ajmo mi gledajmo, jel to fakat postoji? Postoji. Postoji. Ide jedna uvreda, inače ja koja se bavim make-upom i pazite ovu uvredu. Ova stavila više pudera nego ovaj kreme na facu, ali i kaže nisam se obrijala dlaka ni tragovima. I kraj. Strašno. Pa fakat... Nije u tragovima, mislim, ali ne vidi se na kameru to koliko se vidi uživo. Da, Davor fakat ima one odvratne brkove, nema on sad bradu, on ima one... Zato što sam plavuša i onda imam onako onu čudnu neku boju toga i to izgleda onako prljavo. Da, i odvratno. A ja inače puder, mislim, hvala Bogu, poslije sam vidjela ne znam koliko videa bez pudera, ali dobro. Da, fakat ono... Gle, da ne staviš puder, bili bi komentari Petra zašto je opet slučala u podrumu. Da. Evo komentar, umro sam smijeha. Davore, dabog da njegovo čorave i sakate ko jedna. Zato što sam nanio kremu na facu. Ovo sam se malo pristano smijela. Da, to je ono kako se štrkali. Ajme kako se ovaj Davor smije ko masakrirana patka. Pa fakat, malo... Dobro. Ne smislim. A masakrirana patka. Kako vi znate kako se masakrirana patka se ne može smijati? Malo sam se zabrinuo kad si pitala kako zna, jer ono kao fakat kako zna. Idući komentar, to treba samo brate vreća na glavu. Na Petrinom bullying videu.
Prije nešto ustane da prestanem pričati jer ja puno pričam, a ne vreču na glavu, ali dobro. Kroz vreču na glavu bi dalje mogla pričati. Faka da. Znači čuješ me, stavi vreću mi na glavu, daj snimaš nekom vreću, stavi mi vreću na glavu i dalje ću moći vidjeti, jedno me neš moći vidjeti. Jeste vi skužili kakve Petra ima uši? Znači ja imam uši! Znači gledajte! Čuj ti to, Petra ima uši, kuži, čuj to, uši. Idem doma. Znači ja u dosta videa ovako imam podignutu kosu ili nešto i onda se vide moje uši, ali to u današnjem svijetu nije dozvoljeno. Ljudi, pokrite svoje uši, sakrite uši i nosite marame oko glavi. Da. To izgleda je sad potrebno. Jer kad ne brete naći nešto drugo za uvrijediti, ređete uši. Ajmo jedan lančani komentar, čovjek hvala Bogu nije dobio ni jedan like. Jedan like, jedan metak za p***avara. Ja bi to lajkala. Ajmo like, evo ja sam lajkao. Drugi komentar, jel Petra pijena ili mi se čini? Evo nijednom videu nisam bila pijena. Ne, u tom videu nije bila pijena. Ne, fakat ne. Ja sam inače onako malo retardirana, to ste već mogli primijetiti. Petra ima svoje trenutke kad je onako 5 minuta i onda za 5 minuta Džumbus a.k.a. kanal nakaza, ali svi za Džumbusa su nakaze. Idemo snimat American Horror Story. A ja baš imam jedan, od kad je Džumbus izmišljen svi postali p***. Ako si gej, nije okej, reci mi da znam. Ali prostor, ali kak se zove, meni je smiješno i da su svi p***i, znači Davor, ja i svi. Kakav problem imate s tim, šta imate protiv pedera? Ne, ali kužiš, to mi je... Su normalni ljudi. Ovaj komentar, ja sam plakao. Petra gej, ima 2 metra. Ovo ne razumijem. Ovo stvarno ne razumijem. Kako? Ako si gej, voliš isti spol. Pa da, a ti onako imaš 2 metra suprotnog spola koji te privlači u isto vrijeme. I onda si gej. A to ne smiješ da tebi većina komentara hejt kako su kreativni, kako su kreativni. Evo jedan koji me malo pogodio u dušu. Gerbu su mislio da zna pjevat. Ili... Kad će kraj videa dobio sam ptičju gripu. Ali ptičju gripu. Kad si patka. Zašto pišete da je Davor gej? On je običan p***. Ali gledaj kako su naglasili prvo upitnik po ovoj tu muskoći. Koliko ima lajkova? 10. Sad se uvrijedio malo. Hvala. Ovo se dotiče cijelog Džumbusa. I ovo je zadnji hejt komentar. Tako je, ovo je zadnji koji ću vam pročitati s obzirom da je ovo otišlo predaleko. A cijeli Džumbus je otišao u s najvećim youtuberima, molim vas. Prije sam obožavala Džumbus, sad mi izgleda kao da ste previše umislili, da ste super. Pogled Petru, koliko ja znam, ima 16-17 godina i stavlja 3 tone šminke, jer to inače šminkerice ne rade, ne šminkaju se. Druga stvar. Davor, čisti p***, puder, njega, farbanje, evo opet, njega, farbanje, puder, šminkanje, televizija, kamera, mozak, googlaj. Lara Borna, to je čisto ženska, ima 10 godina, ima šminku, maskaru. Curo, upravo si izvrijeđala dijete od 10 godina, koji ti je Isus Bog. Sad ću radije ići gledat dobre Twins, ko su dobri Twins, i ja bih isto išao gledat. Novi JT video, Peace Out. Znaš ono, znaš što, mislim za sve hate komentare koje ću dobiti. Mija Žulj, dobila je 0 replyeva, tako da Curo, fakat... I to je bilo sve od ovog videa, ako vam sviđa nabacite veliki like, stavite u komentaru da smo svi gej. I ja imam uši! I Petra ima uši i da smo se sunčali u podrumu, da smo se njegovali. Seksi maca. Can see the haters. Can see the haters. Ne, mislim ovaj video uopće ono, nadam se da se niko nije uvrijedio. Ne, fakat, mi se nismo uvrijedili. Mislim, meni je ovo bilo smiješno, meni je ovo bio jedan od svežnijih videa koji smo mislili. Fakat je, ako želite da čitamo još krivi komentar, ostavite dole like i dole u komentaru da ih čitamo, zato što imamo... I hejtajte! Hejtajte da imamo materijala. Fakat da, i ostavite, i reći, hoći ćemo po portalima na kojima su nam u komentarima ostavili najgore hate komentare i to ćemo čitati u idućem videu, ako vi to želite. Tako da, subscribe-ajte se dole na Džumbus, na Delezija, naš kanal, sve dole u opisu. I to je to, vidimo se u idućem videu, velika pusa, gej pusa. Čuvaj moj haču kod prde. Bye.